Sejeroning pemargin karya agung Segara Kertih, Tawur balik sumpah agung miwah mupuk pedagingan ring pura kahyangan jagat Jeruk Desa Pekraman Sukawati, dawa geraina anggara wage pahang kemargiang upacara nyenuk ring pura desa Pusah Sukawati Gianyar. Dudonan pemargin upacara nyenuk kadulurin antuk midabdabin upacara nyenuk ring pura kayangan jagat Jeruk ngelantur raris upacara meped ngeruruh pura desa Pusah Sukawati. Ketua satu panitia karya agung pura kayangan Jeruk Nyoman Oke Maosang, upacara nyenuk puniki nganggen serana bebangkit miwa serana pejauman ring suang-suang pelinggi. Pemargin upacara meped ring desa Pekraman Sukawati wantah nyarengang 14 desa adat. Suang-suang banyar adat kepatutang ngirim 5 pasang majeng pemargin ped miwah ped keluarga wantah da sepasang. Ped sani makta jejauman kaicen majeng kali banjar sani akehipun tigang dasa diri krama. Sesampune ped utama raris rauh ped tamu sani nganggen wastra putih selem barak wiadin kuning wiadin berumbun nganutin ring urip saking suang-suang pengidar bumi. Ring acara pun makin ke bos majenukan tujuan pisan puniki sedereng karya ide betara ring suang-suang desa Pekraman Sukawati kauntap ide meraga tapakan utawi nyejer ring pura suang-suang dados ri sampun makin presida puput antuk magean karya sampun sida anindon makin katuran pranamya secara simbolis puniki ngaturun kesukseman ring niskala mangda ide sane mulingih pinaka sungsungsungan jagat ring Sukawati sida ngijenan waronugraha ring panyak damu hida sareng. Ketua 3 Panitia Karya Agung Pura Kayangan Jagat Jeruk sani ngamongin ring dana wiadin organisasi Imade Sarwa Ngaptiang mangda ring selantur ipun menjalaran antuk upacara puniki Presida Ngardi Kerahayuan Jagat saha Presida Taler ngeluputang kuentenan bencana. Harapan kedepannya puniki sewus karya puniki manene Presida Jagate pada dedeg puniki rasa rahayu Presida ring bencana sane wenten ring sewidangan Bali khususnya puniki Presida napan punika duanan nika dados ring karya 30 tahun sepisanan puniki inggih punika Tawur agung pengkali Segara Kertih niki abdiang segadi nika kramo sareng sami Presida tetandurang pengupo jiwa pingkalih ring kewintenan abjagat ring alam punika Presida dadosne memulihan kerahayuan. Risampun puput pemargin upacara nyenuk kemargiang upacara penganyar ring tanggal 7 Februari warsekali tali siongolas miwah Resi Bujana. Upacara penyineban jagi kemargiang ring tanggal kutus Februari warsekali tali siongolas saha kelanturang antuk upacara nuak bagia. Terima je miwah winata Bali.